Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Maricel at agasyudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinaalas ti ugalik, na uma ti kaayan-ayat ko kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maricel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mangan kapayaan na aksakbay asumr ka iti trabahom. Saanin nanang, maladaw akon, agdardarasak. Kayat mo, ta ikaragaklaangan iti pagbalunan ti armusar mo. Takanem tulatan iti trabahom. Alaman nga rod nanang, tadi isupay agumatangak manen iti pagarmusarak. Mabiit laang nga rod anak ko. Darasan nyo nga rod nanang, tani, maladaw akon. Wen, mabiit laang daytoy. Apay, saan nakaaya sukunan ni Vincent? Kino na naasukunan nak, ang aging gaita, awan pay mat. Ang mga noadamutan iti dalan na. Di mo pay laurayan. Ay, urayag kit din. Ang mga nuday tapay ti pakaladawak. Ay, umuna akon, tapno sa anak amaladaw. Saan ka diyan nagtulagan ta sukunin kay Jebalayo? Apay nga awan kamatan iti dumagasak. Kasano, kat anyat orasan, awan ka pay laang. Di mo na akon. Nag-text ka kumaa. Tapno na ibagak, apa umaya kon. Kasano nga rod ang mabasam, no nakamotor ka mat? Inton maminsan na nagtulag ta, asukunin ka, urayin nak. Saan ka nga umunalatan? Inton maminsan, sapsapaam nga minti umay. Diyak kayat ti maladaw iti trabaho, gapukan ka. Sa anak mat analadaw Agsigsigurado aklang. Kasanon, no na-traffic ta? Kaano pa'y analadaw ka nga intulod ka, ha? Saan ka kadi ang makaawat? Agsigsigurado aklang, kunakmat. Alang nga rod, Houston. Sukunan ka inton malama. Itulod ka ije balayo. Oh, nakadanon tan. O sige, aganad ka iti panagmanehom. Agyaman ak iti panangitulod mo kanyak. Saan nakapaunagan di tabalayo? Anya pa lang ti aramidam di tabalay. Agawit ka kitin. Tapno makaina nata. Kaya't ka kumapay makasarsarita. Agkapeta kasjay. Anya pa lang ti pagsaritaan ta aya. Intun maminsanan nga agkapeta. Kaya't kunti aginana. Nabanugak. Alakit din. Mapankan. Sige man langan. Ngaminton maminsan nga itulod ka. Padagasin nakton Wanan. Dagulit ka. Alan, mapankan. Intulod na kamat ni Vincent, anak. Apay asaan mo pinastrak nga tapno nakasarsarita kumamat. Nabanugak, tatang. Kaya't kunti aginana. Iso a pinagawid ko na dagos. Inton maminsan to na padanunak. Ay, apay akasta ka. Adaman madmadlaw ko kan ka, balasang ko. Anya day tatang. Kaslawan gaganay gayam iti kaayan ayat mo. Kaslawan panagayat mo kan kuana. Tila madmadlaw yung tatang. Ay, nabanugak laang. Imbis naragsak ka no kadkadwam. Ngam saan mat, takasla mairirita ka. Atap yu laang dayta, tatang. Kinagpayso na. Makitak, kat ayatan nakaunay ni Vincent. Sige tatang, sumunakak pa iti kwarto. Kaya't kunti agina na. Makapasuron talaga. Itayak pa yung naagur-uray dito Ngam awan matlangan ni Vincent. Ay, sumangpot to lang, tamakita na. Pasensya ka mahal Naladawak. Traffic namin. Makapawan kat ganas. Naibus kunti in order ko akapi. Ngam awan ka pa lang. Na traffic ka nga rod. Mala, agorder kan iti kahit mo akanin.
Sakti makamong agbayad. Napukawan ti ganas ko. Mangan ka, asiksi ka. Anya? Pumanaw akon. Saan kumamot akasta? Sorry. Saan na kumamot na panawan? Uray, anya pa iti ibagbagam. Napukawan ti ganas ko, amangan. Ditakan! Anya ka diti rumbang nga aramidak. Tapno mapakawan na kon, mahal. Inton maminsan. Diyak kayat apagururayan nak. Nalawag? Sige. No isot ko na. Saan na maulit daytay? Iso apakawanin na kuman. Siguradwam lang asaanin ang maulit. Tano ulit tampay. Diyak amon na niya ti mapasamak. Alang aruden. Uston day ta pa nagungungit mo. Madadahil lang ti kinapintas mo. Tapno saan kan nga agungit? Mapantamangan iti paborito ma restaurant. Sakti taya. Mabalin ka di nga awisin kayo kin ni Vincent inton kasangay ko. Ay, sure. Apay kit din asaan. Kaano? Di ka matanagan. Awan sirrek tayo iti day tangal daw. Iso nga awan rason nga agdardaras kayo manen nga agawid. Nasayat nga rin no kasta, ado ka diti bisitam? Basit lang. Da kayo akatrabahwak, kan sumagmamano agagayam kan kakabagyan. O sige nga Rod. Dumaray kami. Nilawrangay, inawis mo ka di? Siyempre mata, agpasugnod day jay ano saan ko nga awisan. O sige, agkukuyog kaminton nga umay. Uray saan kami nga agmotor. Tamangan manan numabartak ni Vincent. Agtaksi kamin tulatan. Sige nga Rod, namnamaag to ti idadar ayo, ha? Laura, agkukuyog tayong inton Sabado ang mapan iti balay da Alexa. O sige urayan kayong tulatan ijay balay. Ijay tayon ton nga agtaksi. O sige nga Rod. Ada ko maipakpakaasikan ka, agayam. Anya day ta? Saan kan tumanan nga agdardaras nga agawid? Ang mga nuawid tumanlaan ti ibagbagam. Si Kamat. Am-amukan, Maricel. Awan matrabaho tayo iti day tangal daw. Kan iti kabigatan na. Isung awan rason nga agdardaras ka manan nga agawid. Ala, wanan. Husto daytan, Vincent. Nabartakan. Anya ka ka di. Bas di nga Rod. Di normal na mabarta ka. Amo mat akagurgurak tinabartak. Agawid takit din. Anya? Agawid ta dagos? No day tamot lag bartak ti aramidam. Nasaysaya at nga agawid talangan. Anya ka matan. Agap, pa kayo ka di man, na? Oray si ka, Laura. Nabartak ka matan. Ay, agawid tayo kitin. Aday ta ka man ako na ako. Killjoy ka manan. Saan ka di nagtungtungtan? Sakbay adumaray tayo iti daytoy a birthday yan? When? Ngam awan magtulagan ta nga aginom kayo. Anya ka kadi. Mabalin ka di mat nga awan ti aginom? Okay. Makamu kayo nga Rod. Ala, aginom kayo lata. Aging ga iti kayat yo. Nay, apay ngay nga agmay-may sa kam at nag-aaway na nakaw. Ni Vincent ngay. Pinanawak idan tatang. Nay, taapay ngay. Kayat dapay nga Rod aginom. Di pinanawak idan. Nagpakada ka nga raw. Ibagbagak nga agawid kamin. Ngam di damat kayat. Di pinanawak idan. Rumbang kumaan nagpakada ka Ang mga no sa pulan da ka. Masurunak namin. Iso ang nagawid akon. No dedak masapulan. Ang mudalatan ang nagawid akon. Alang nga ruden. Ingka maturugan. Tainak mat ituloy ti maturog. Sige nga Rod, tatang. Apay nga taamanipod di maray kami iti kasangay ni Alexa. Saan mo't nga imawawag kanyak ni Vincent? Nakaungat nga ta. Gaputa pinanawak ida sa anak ang nagpakpakada. Tinasayaat. Kasaok to ni Laura inton madamdama.
Damagak. Noan niya ti ibagbagan ni Vincent. Oh, anya ti ko na madamagam. Kayat ko la kumati agdamag noan niya ti imbagbagan ni Vincent. E di pimanawak ije Bert dyan. Panagkunak. Da kayo ti agtungtong ka ni Vincent. Diyak kaya ti may ramraman dita. Ha? Anya ti kayat mo asawan? May ramraman iti? Ah? Ay, awan. Kunak. Diyak kaya ti may ramraman iti saan niyo apag kinkinawatan. Iso da kayo kumanti agtungtong. Awan mo tinagapaan mi. Wenno saan mi ang nagkinaawatan. Nga manipod iti pimanawak iti Bert dyan. Sanak pa nga inawagan. Basol mo matlaang. Panunutam, no nasaya at dagiti aramidam ka ni Vincent. O sige, awagak langan. Kat agkidawak iti pamakawan kan kuana. Hello, Vincent. Abay nga mawag ka. Anday bagam? Anya ka di day taasaludsod mo. Imawagak, gaputadyak meten mauray nga awagan nak. Pasensya kan Maricel. Ngam panagkunak. Nasaysaya at nugup din tan ti relasyon ta. Anya? Gapo ka di iti ipapanaw ko. Asa anak ang nagpakpakada? Ado ti makagapo. Kang runani ti amin. Jack pulos narik na ti panagayat mo kanyak. Anya? Angam, ay ayatan ka, Vincent. Pasensya kan Maricel. Ngam saanin ang mabaliwan ti pangadeng ko. Bye. Mabit lang, Vincent. Kasarsarita ka pa eh. Imbabanan. Apay akas jay matan ni Vincent. Agsangsangit ka kaday, anak ko. Nanang, nakisinan kanyak ni Vincent. Anya? Iti anya agapaw. Diyan mo. Ngamti ko nana. Saan na kanu anarik na nga inayat ko? Nga magpaiso ka day. Ay ayat unay ni Vincent, nanang. Ngam naglablabasak siguro. Tapanag kunak. Di nagkabailan nga isina. Ngam nagbidudak gayam. Kat, kasano nga ron itan? Panagkunak, nakapagdesisyonan ni Vincent. Talaga sinaan na kun. Ay katawanan maaramidam, anak ko. Aklo ng latan, tikinapudno. Diyak amo, nanang. Diyak amo, no kasano amalipatak ni Vincent. Aklo ng latan asipo puso. Iti kasta, saan ka unay amasaktan? Kaya't ko kumaama kasarita ni Vincent iti maudi agundaway, nanang. Ita, tadatan dito yung restaurant. Anyati ko naman napatid niya ibagam. Vincent, ay ayatan ka unay. Kat kayat ko amornos ko mati amin kadata. Pasensya kan Maricel. Ngamadan na kaibaw ingan tiriknak. Kat iso tinakiriknak iti panagayat, ajak nariknakan ka. Asino? Mabalin ka di amam mo. No asino day ta babae. Mamam tumatlaing. Kat sapay la ko mataawatam to ti kinapod na. Pasensya kan. Naramit ko kin katikastay. Nga manipod nagayan ayat ta. Jak pulos narik na ti panagayat mo kanyak. Gusto daytan Maricel. Nabartagkan. Anya ka di problema, Maya. Rinabiimat ng ti panaginom mo. Nasakit tinakam ko iti panangisina kanyak ni Vincent. Ay ayatag. Ngam apay amapukaw kumagayam. Anya? Ay ayatag? Ngam apay nga rod akas jay ti tratom kan kuana. Nalagit di agsubli kanya ka. Agbaliw akon. Naladawin ti amin, Maricel.
Anya tigayat mo asawan, Laura. Ada ka diya mo may papaniti mapaspasamak. O sige, ibagakon kan ka ti amok. Tiyakmat ngamin amo asangitam gayam ni Vincent. Ti amok saan mo nga ayatan? Anya ti kunam nga mom. Idirabi apa ng panaw mo kada kami ka ni Vincent. Inruar na amin asakit tinakam na kan ka. Nagsangsangit. Kat gapo itinalaos abartag na iturog ko. Ni Alexa tinangan andi ngay kanangas asikaso kan kwa na. Kat gapo iti dayta. Ada na pasamak kadakwada. Anya! Traidora babae! Amo na akaayan-ayat ko. Ngam tinutupan na. Saan ka ko man nagpabasol? No saan mo ko maapinanawan ni Vincent? Saan ko maanapasamak tikas dyan? Ngam na mapagtalkan alalaki. Urayan niya ti mapaspasamak. Saan ko maanasulisog? Nasulisog siguro. Kaputa na sakit tinakam na kan ka. Kaputa iti panagrik na. Saan anapatagkan ka? Awanan ka iti bain! No, kasta. Amumunti amin. When nagpuno kanyak ni Laura. Anya pa lang tipagsakitan tinakam mo. Saan ka di asaan mo mat nga ayatan ni Vincent? Sino tinagkunakan ka iti dayta? Ni Vincent. Gaputa sinulisog mo! Uray idurun ko ni Vincent ngagsublikan ka. Saan na kan nga ayatan? Siya kunti ayatan na ita. Anya? Nakasagana ak amang lipat itinapasamak kada kami. Kat awatak asipupuso nagsublikan ka. Ngam iso tinagdesisyon ang makisinakan ka. Anya? Nagsakit kayam, Laura. Nagsakit ang mapukaw ko ni Vincent. Kasladyak maaklon. Asaan na siya ti ayatan na. Mala, husto daytan. Saan pa'y ang kanibusanan ti lubong? Patsyak ang makabirok ka pa'y itikas ka ni Vincent. Diyak amo, no kasano ang makalipatak, Laura. Iliw-liwag mo ti bagim ah. Agbababawi ahak. Nagbalinak kumaan na singpat ka ni Vincent. Awan ti maudi ababawi, gayam. Nagkalaysa da Alexa kan Vincent, Mr. Lonely. Nga maging gaita, ni Vincent pailaeng ti ipit-pitik tuy pusok. Tuy pagayam mo, Maricel. Agyaman pagayam Maricel, iti da ito apakasaritaam. Ket ti makunak, sursurwe mo na alipatan ni Vincent. Kasta talaga ti biyag. No adda dagiti banag asaan tayo asinalimutmutan, talaga amapukaw tayo daytoy. Ket no addan to manen dumtengken ka akas kini Vincent, saan mo kuman nga ipalubos amapukaw mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Maricel iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti materiksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.